di phualong cheng buru ki thep ase ke angdung ki tia me ka paman pon thang ni phain ka ra phor ni cheng buru ki thep ase ke angdung ki tia me ka padu pon bangsuam ajai mek di phu cultural center Karbeng Long Autonomous Council pen KCS sambe unit an par dakar bi resort terang di phu tumpen patel ti ponsi ni ke pa farman cheng buru ki thep ase ke pi pon no lapen ni phain ko ra phor di ki ju te me ta pe man pon Labong so cheng buru ki thep ase ke angdung ki tia me long aluhi man pen MLA rup sing teron si chetong an parta KCS amai phu Chandra Singh Khru pen kaprek man ki to tum ka chetong rendi Ang suase ki kipi ponang koke lun temu alo ki thip ki theng se tame hako pen takar bi tuma program alo ki doko labang so alo cheng buru ta isi kar bi khai tuma no ki thip hormone cheng buru abang ki yong dung ariso ijang atunta ating ni asonsi nona por nang mandal asi puthot non ki thurbi ariso tuma han aning ka parung kon thuji mate ka pateng ne de ji phan silabang so cheng buru ki thip se ke pipon Apan se karbia khaya phan aprang ke ja ponji pu pensi karbi cultural center Karbeng Long Autonomous Council pen KCS sambe unit an pata karbi resort terang difu tum chirap chito pen difu karbi pu pialong ni kep farman teng pu kiti aseke pi ponsi ni phai ko ro chok arni anke idut si arni mai padu ponsi angdung kiti arni peman ponsi mai ingni ponsi ason jutang ka ching honara ta phan jutang korom puthi hai alam thia luhi atum pen than pajir bi ponsi mesen pen mai setami paju ponno difu pen rajiv rongpi pen humson be report karbi Delhi news labang ke ditung karbi khai kan tim labang so jutang jobat ke ditung uwi mi tum apanta asitina som bang ke thani te ke than padu ko nei da sini tum along bang nang bini podum an bang ke bak along bang kana so tim pro ke ditung son uwi mi tum han kasike dam kapidu bang padu tino ta kapidu ro han alam tum puro ditung long tanam bi posini tum masih jo kem dike bi ata tum uwi mi tum hal hai akan beren bun badim itu beteng itu masuk ke kepada ko song tasi along prek tadi itu matado kaprek ang tangkar yang long ta itu malidor sunit pol tapi non kemang ti ciklo bang tani itu menghaloi long rong mesek long seni itu kepetik dulu lang tung mata kilung ke kan lang tan bagi pan pada ko ni jadi itu akai tung bangke asitin uwe mitung ta kilung ke kan bari ke tan atung ave pulote ti keje Karbeng Autonomous Council arne kalsa dasa department pen Karbeng Autonomous Council CM ta laso instruction itu mana pidu dia arne kalsa department pen bangka along tin along ta ke nang so da di mana bangke itu uwe mitung hal hai padu poni pusi mai pengan so ten ko tong ta sini tum ikan sia sik pen sabar bison goromodu pusi pula di na so por ko bangke uwe mi atung pan ya dia me ana sumar tum pan ke kan pen ke kilung ke kan di ba ko atau di ciklo jong por ko ke thekam long lo api apo tum son ke nang sot pusi da so por hota admission mate mereka sike bang api do pana jok ani garong padul la so ta se ubi mi tum ame thang apore bom school long ba koler long ko ta ki mi kan jong tidu pote Karbeng alun ke kan ta ubi mi tum da thang dum bai petlang long so ga mang posi lai tum ga mathapon arum pera bangkai tum ubi mi tum phanta itung khai society along pendeng support ajutang jobar kilun ke kan ke bang